Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Sanibonani babukeli kusaseyilwe champion lele siyaphinda siyahlangana futhi kuyo eMafikeng awo amanyala kuba ilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazi nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngaphela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala bayabhala abantu bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibheseke nathi sesiyanenekela zona zinjalo namhlanje ke Nkosi yami senekelwe mangingachithi isikhathi mangenilandise kolwa namhlanje udaba ukuthi luyisima kanjani luyisima kanjena ke sanibonani sanibonani eMafikeng hey amanyala ngezindlela abanye bayawenza abanye bayawakhuluma abanye bayawaveza kodwa kusamanyala abanye ke futhi bayawacabanga nokwacabanga kodwa ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyawacabanga amanyala kuba inkinga mase iqale waveza kube inkinga enkulu ke mase iwakhuluma benginkinga ke manje seyingasalawuleki mase iwenza kodwa nje amanyala ahlukene angendlela eziningi nginonkosikazi ke Nkosi yami ngamthola eminyakeni emithathu edlule ekumtholeni kwami hayi wayemuhle umntana abantu hayi kancane ebuhleni bakhe efit yabona labo sesabajimayo wayenjalo ke ngabe sengimbuza ngithi umntana umuntu uyajima yini wathi ungibona nje ngina 7 years ngijima kathi kahle wena wathi yebo njengoba ungibona nje 7 years yonke ngijima hayi kwabe ngingasho yena kwabe kusho umzimba wakhe hayi ke ngabe sengimthatha ke wayesigqokele nje irokwe elihle uzithandela amarokwe kusisi hayi ngabe sesiqomana kanjalo ngabe sesiqomana ke kanjalo sathandana njalo ke mayizekimi ke siqhokela amarokwe wakhe amkhiphayo njengoba ngisho nje ngithi umuntu wegym ofit hayi ke ngize ngamthatha last year ukuthi abe owami kwasho ukuthi nami ngiyazithandela kona ejimini kodwa into engishayayo isikhathi njengoba sengishaya ke isikhathi Nkosi yami ngagcina kodwa sengithi no yazi umuntu mengabe eyithanda into uyathanda na ukuthi umuntu wakhe ayenze uyabona nje abantu abathanda ukujima bayathanda ukuthi abantu babo bajime nabo noma engeze ukutshela ngoba enqene ufakela ipressure kodwa uyathanda ukuthi nawe ngathi ungajima ngathi hayi ngizake ngimjoyine ngoba ihleze ngibuza amajito ukuthi awu wena umuntu wakho wesimame uyajima kodwa wena ujimi awucabanga njengoba eyithanda ijim ubone ezinye inkunzi lapha yana ezifiti njengoba wena uzingadlwane ezincane hayi ngithi mina ebafethu ngiyahalela kona ukuyojima kodwa ngishawa isikhathi kade bafana indoda enza isikhathi ujabulisa umuntu wakho ngoba lo muntu uzahamba lona mawuzalibela ukuveza ingadlwane ezincane hayi ke ngumfana ngathi yazini kuzamele nje ngimsurprise ngifane ngiyongena ejimini angibonise ngingenile ejimini ayina ngempela ke nginikele ngiziphenjilanga ngiye ejimini kanti mangifika endlini akekho sithandwa sami ukupha bethi hayi ngisejimini baby ngithi alright hayi ngabe ngihamba nami ngiya khona ejimini hayi ngifike nje reception ngibatshena ukuthi hayi bengisacela nje uqale ngiyibone ijim then ke ngizani mase ngineliseka ngibe sesengiyajoyina hayi bangibizela umuntu ozangisiza izi consultant nangempela ngibe sengiyangena ngifake kuhambe ngibonisa awu ngibone lo muntu ojimayo lapha yana Nkosi yami omi kahle kangaka
kodwa ume sakume ngathi ulo wakami. But-ke ngoba phela ngimazi mengabe esejimini kwamathayithi into ayigqoka mayike ejimini kuphela, angimazi ukuthi unjani. Hayi kibe ngibonisa-ke le ndoda, hayi ngize ngiyojikela ngaphambili kulo muntu. Uma ngifika ulo wakami, impahla enkulu uyikrinye yonke ivele ngaphandle, izisikekile nje, isikeke kathathu, isikekela emasayidini yasikeka naphakathi, ithuhluke nje ngaphandle njengoba injalo. Hawu wathi mayengibona ngambona ukuthi uyethuka. Hawu bese yabuza ukuthi, hawu baba ufunani lana? Ngithi hayi bengisazobheka ijim ukwenzela ukuthi phela nami ngikwazi ukuthi ngikujoyine. Bese yasmayela athi hayi into enhlekele, ngibe ngizokuthi sengikhubekile-ke emoyeni, lo muntu oveze izimayo zami ngaphandle, amadoda azulazula la ejimini abona izimayo zami ayikhona. Hayi bese iqhubeke-ke le ndoda ingibonisa, hayi ngimtshela ukuthi ayingeneliseka, kodwa ngizabuya ngizaqale ngiyohlela kahle izinto zami, ngikhulume nomfazi, ngibese-ke sengiyabuya-ke kahle. Athi hayi akho nkinga. Hayi ngibese-ke sengiyamlinda-ke lo wakami azaqeda, hayi mayiqeda sambe. Ngibese ngiyayithinta-ke le ndaba, ngithi hawu manje impahla mawuzavana uyikrinye uyiveze ngaphandle, uyivezela amanye amadoda, uthini kahle kahle ukuthi makwenzeke njani? Hayi angithi ithayithi mengabe ujima iyanyuka. Ngithi hayi khona ma ujima ithayithi kumele yehle, hayi ukuthi inyuke. Ma ujima kumele ngale sikhathi ujima uthi yehle, hayi ukuthi ikhuphuke. Wena uyikrinye ngamabomu lento, uyikrinye leni? Uyikrinye? Hayi ngitho wena uyoheha lapha yana uya ngiyojima. Ngithini-ke ngikuyekise ukujima or ngithini? Hayi ungangiyekisi, ngiyacela ukuthi ngithi angiyithandi indlela owenza ngayo, angiyithandi nje indlela owenza ngayo sidalo. Sorry. Hayi bese sexolisa, ngithi hayi ngiyojoyina-ke manje, wena-ke manje uzahlezi uyojima nami, uzangilinda ngiphume emsebenzini sihambe siye ejimini. Hayi le ndaba yakho ukuthi manje uzaloku uyokuveza amanyala lapha ejimini, ngizagcina phela sengingasakuthembi mina. So ukuze ngikuthembe ngoba sengibonile ukuthi unezinto eziningi ezibheke eceleni, ngisacela ukuthi ubongilinda ngiye nawe ejimini and uhlukane nokugqoka lezi zinto eziveza impahla ngaphandle. Uzayifaka ithayithi yakho ubese sowuthini, bese sowufaka okuyizikeyitshana ezincane la ngaphezulu ukufihla le mpahla nelento namadombolo la ngemuva, abantu bangakwazi ukubane babone izimayo zami. Phela unomfazi womuntu, awuyona intombi nje yake estradini. Angizwa ukuthi akayizwisisi-ke lento ayikoda engathi ufuna ungicontrola. Ngithi umfazi wami, angithandi ukuthi umzimba womfazi wami uhambe ubonwa amadoda ahambe ekhombisana ngomzimba womfazi wami. So ngizakuthengela lezi gate ezincane ezi6 1 cm ukuthi ujime ngaso, ufihle le mpahla engaphambili, ufihle namadombolo lawo. Hayi-ke wangithatha ngathi ngumuntu komphetha. Hayi-ke saqala-ke sajima. Manje siyajima nje, angisasali ngoba phela ngabona umhlolo ukuthi amanyala uwaveza ngaphandle.